Kamatnya keren halor ke Jingkiew dor ki marba mardi kalolong kamat ke badan mentah ke jing keren na ki daw ba ke Jingkiew dor kala kata sibuni ki nongsong snong ke jela kam tame ki bawan na ki long yeng ki beduna ha ka yo kakot. Kini kamat ke Deiru ke baka Voice of the People Party VPP kala ra ha ke dorbar senra juga yeng dorbar thawan ke jela ke badang sudap shen. Ya ka baka klam yo pat ban ya tai bat ban penlong sendon ya kete ka seng ban penlong daga jing ya ki syong kelan mongor hamadan malki dang ha kini ki sngi baladam ban penpau ka jing persya halor ka jing bomle ye ka sarkar halor ka ni kamat ha ka arpulai tare unai lur arhaja arpusau ka Awaken India Movement AIM hapo ka jing lam uba ban sai lang mar ban yang komu chairman ha ka wei ni ki jing lang ula kran halor ka ni kamat daga ba pen ksan baka seng kala syem ya ka ni kamat ban persyang menbu jing tho ha gi stan pu khandai ngot ki nomi Khmat ke Assembly Henry kelalong penbankum ke political issue. Kalian juga kedun mo, mancitu ipi ke kepanggil asim ke issue nak bentar ke Jingkiew dor ki marbam kum tu, ngilai pedel along no hadin panggil ai ke siti sebrosan puknai ngut ke MLA, hakapor bakrong ye ke Assembly session, ngai kalian juga VPP ke asim pedel ke issue ban yalam yakni ke Jingkiew dor ki marbam, kalian juga kedun ping hapan ong no mentang hapan sange sipor. Nama beli kalau asim lo ka Voice of the People Party yang kini ke isu. Dan dari kum kipai ba nong song jadi bentuk tu ya kata, oh ini melaban ben yang inoru, ini dari ban kentok yang inoru. Nama ki political parties lagi kita nak jong jengmut jeng perkat ya kata ini melaban tip kum kipai ba. Jingkiew dor jeng ki marbam. Andang i persang ban rek rong apa assembly. Ban ayah ketuka siti sebrosan puknai ngut ke MLA. Mereka ni ka isu mentah ke bangi keren bangi kipai ba kelak kelalong no ke political issue. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya